menuju final match. Final Surabaya প্রথম plus winner plus 15 Cipuran Hitam. The second runners up. Untuk Majong Kalabahar FC Alauddin. Awalnya kena. Apa dia sudah Alauddin? Alauddin main menuju satu gol. Ceneke Alafri. Ceneke Alafri. Ini aja Ceneke Alafri dan Alauddin memang itu untuk terpilih besar. Alauddin. Cepat terpilih dan gol ketujuh. Menurut malam besok Kalabahar Makara Rondar Alauddin di set kami hamaikan nomor jersey tangga Balai FC saya untuk set kami cependron ke gol Balai FC dia sudah selesai ceneke Alafri nah dia udah tahu kabel di sekolah dan sudah digenian baiklah ini ada masuk siap Alafri nomor jersey nomor jersey keluar jangkauan magami steady lerot agami mai kari rilat player jangka Kalabahar hamai dia juga rilat Pecel tidak ditogolna, pecel tidak ditogolna. Itu selepas dia Alafri, waktu rilat mari ke Alafri, lamba selesai gol. Sudah rilat, rilat. Ini mai tanda galai terus turun. Kapten, pasukan nomor jersey. Kerja terus turun kapten. Ini tu jutaan, ini tu jutaan jutaan भाग tim kapten mai. Beliau terus turun sudah Trabekar mai galai F. Kalabahar dui. Pasukan nomor jersey keluar. Betul Alafri mai jadaru. Sundar चमत्कार शॉट माय गोल दुई गोल Trabekar दुई माय देख शक्ति आर्मी प्लेयर चंद्र Kalabahar माय Fulkai 10 number jersey keluar माय menuju शक्ति pro goal lagi माय kanya Fulkai माय gol Madiratno Ceneke Alafri माय ke Alafri Fulkai. Kalau kami setuju kata Balama. Mau tujuh gol yang curang. Pencanda. Mai dia Sirino. Kalau Ceneke Alafri sudah. Kami agaknya. Mai yang mau tujuh gol. Mai yang tidak gol. Mari kita beri mai. Ditambah Balai Sigol Kalabahar. Beliau kali ni player Kalabahar defender. Kill. Mai menuju sepak gol. Bosok Balai berhati. Mai Ceneke Alafri. Mai 4 number jersey kill. Ceneke Alafri. Kamu kill muka di bawah. Shot ke dalam. Niscit Belum
Kalau ada dudukan,